Dari cie na, dari duo na, dari si cincin maka padang panjang taruhina ka koto lawe. Laba cincin ma Allah pakai galang nanda pulo ma mandu puang ame oi nanda pulo ma bakal luang ame yo tak katua ma Allah ba cincin Allah ba galang Allah ame kaluang ame nana lejo cewa anak muah pue hedo. Iwa joe ko ma ajo go nyo dek sayang nyo ba anyo kema agak pada. Nyo cinta keceknya. Dia anak diminta bini go nyo agih nyo. Nyo sayang kawak namo Ayo agak-agak ilo ma. Ko lihat do tutu lah. Kehidupan awak sehari dengan menjauhi 3 sifat. 3 nan kawa awak jauhi mak. Yo, anan 3 tu nan patamu takabur. Nak boleh kita takabur, nak boleh kita sombong. Mak lihat do sombongnya si kolek ko. Lah tu ko awak do sombong le mak. Awak tawaduk bananya le. Tapi mak ado jo tabi wak sugawak. Tabi jo takabur awak sekali mak. Tabi jo ngih awak sekali. Tabi jo sombong awak sekali mak. Pasti dah awak tu. Sebab awak manusia baru mak. Selagi kita manusia, kita pasti memiliki sifat sombong takabur. Pibaan ko adongku tu takabur tu. Kalau tahu awak ketemu di penyakit, dalai dah awak ubeknya mak. Sehat awaknya. Awak ada penyakit awak 3 mak. Iwa awak jauhan andaknya sifat kemanusiaan awak. Mana 3 yang ku nampak tamu? Takabur. Takabur jo sombong ma ampia sarupo. Kalau dipakai sifat nanduo sagalo ibadah pahalonyo hampo. Ampu ibadat awak mak. Tu takkan tuak je mak manangan lagu nak je beda lo salawai awak tu mengaji awak tu nyo pilihkan tuak itu mak. Jadi takabur je sombong tu kalau awak pakai sadu amal ibadat awak habis kosong mak. Kalau ada takabur tu baacara mau baiknya ku. Kita karena asal mula jadi asal awak daripada setetes air yang hino, akhir awak kembali kepada sebujur bangkai. Mak, sifat induk angkang daripada penyakit yang ada awak tu 3 dan patamu takabur. Induk angkangnya kau mak. Tahu awak nak itu. Tapi sudah takabur tu, baca mau baiknya ku. Kita baik sifat takabur tu dengan falyanzuril insanu mimma khuliq. Di saat awak takabur tu karena asal mula jadi awak. Asal mula jadi awakku. Asal awak daripada setetes air yang hino. Akhir awak kembali kepada sebujur bangkai. Ini barago awak tu mak. Indah awal awak je nak barago tu. Ya mak. Talu ayam lain dari ragu naskom. Ayam asalnya dari talu Talu ayam tu dia raguinya orang mak. Bara orang siko maragui talu ayam mak. 3,000 cie. 2,000 cie. Budak dibaca mak asal awak ko bara ke dia raguinya orang Li bisa mak maragu Mau dibaca papa ibu asa manusia ko tak cicir di kain awak maluyo awaknya mak. Jiju awaknya kalau tahu terserak ayah yang hino tu dia kena awak jiju awaknya. Nan awak banggaan asa awak dari sinannya. Akhir awak nanti kembali kepada sebujur bangkai. Bangkai mak laya dia karya lagunya di bangkai awak dorang. Tak ada mak.
Ikan asin di siko bara dia ragonya orang mak. Sekilo hampir puluh. Makanya mak bara ke dia ragonya dia orang nanti kalau mati wak. Tak dulu mak Lah tahu orang awak mati tak sasa orang mengeliku orang mak baca wakar yo di kubuan capek gaya unek ke. Tak katu orang mak dah. Kalah awak dari perlu lagu mak. Kalah awak dari perlu ikan asin dia ragui yo dia orang. Dimangkane dia orang. Kalau dulu yo mak awak manusia ko yo baragu bangkai awak. Satu bangkai itu 60 juta pitih mak. Layak dua mama risiko corona dulu. Di kampung Ambo mak, cie bangkai corona aku 60 juta dia ragui dia orang. Jadi mati orang kayak tapi pitih 60 juta deh. Di sekolah ada mak. Kalau kini tidak ada baragu, nana awak sombongan. Kalau ada sombong tu awak dah mak. Itu tu capek kita ubek dengan karena asam mulu jadi awak. Asam mulu jadi awak daripada setetes air yang ino kembali awak nanti sebujur bang. Awak lah tua-tua ku di anan elok jelah kerajuan lah. Awak lah lama ku mengajian nan elok jelah kerajuan lah. Tak perlu na sombong awak bawa terus lah. Itu nan pertama. Nan kedua yaitu si haras sifat lobo. Induk penyakit mak. Induk angkang daripada penyakit. Pertama takabuan. Kedua lobo. Lobo ko ba agongku. Tamak. Ini semua bahasa mak Rakui. Yo. Dari cie na. Dari dua na. Dari tiga na. Dari si cincin maka padang panjang taruhina ka koto lawe. Laba cincin ma Allah pakai galang. Nanda pulo ma mandukuang ame. Oi nanda pulo ma bakal luang ame. Yo tak katua mak. Allah ba cincin, Allah ba galang, Allah amih kaluang amih nan lejo coba. Iya tu mak, itu nan lobo tu. Ni bana ba acara kakak nak muah pue hedo. Iyo ajo eko mak ajo gonyo dek sayangnya ba ajo kema agaknya ba dak. Nyo cinta keceknya. Dia anak diminta bini ku nyagihnya. Nyo sayang kawak namo Ayo agak-agak ilo mak. Kau lihat do tutuah lah. Tapi kalau nak do mak kalau jo awak kini ku kadang kadang lai kadang indak. Tu akan nak lu ameh kat tiga ameh kayaknya. Tu kena melari malam jua kat arena. Ni tak tu yo ras mak. Pas saja minta. Di lobo tu mah. Jadi nampal yang sakit bana, nampal yang parah bana penyakit lobo ko mah. Para lu awak ketahui nampal yang parah bana lobo ko iaitu nyo ndak amuah magiah ke orang. Punya orang baca kakak ada orang lobo ko mah sudah dia ambil kau punya orang selahnya dia kira orang ko banyaknya. Dibagi-bagi kan dulu tak tu orang lobo ko. Nyo lobo nyo, tapi sesudah lobo itu lah diambilnya 75% untuk nyo dan 25% gue lagi kurang banyak. Nan parah na lobo tu tak kata. Apa lahnya ku kambang biak kambang lau piah orang membantai kabau tua. Nan di awak indah dia giah di orang di jujai juo. Nanti awak ko nak muah magiah ke orang do punya orang bakai je mak ayo bad mak tak doa tak kata tu peloan diri awak mak baca rumah melo ni kulobo tu tanamkanlah di sifat awak sifat qanaah qanaah tu ku mara cukup nan Allah Taala gah awak. Lah cukup ya soe. Dia akhirnya Allah Taala alhamdulillah. Yo banai ko nanya gih adalah Taala kawak senang hati awak.
Dagingnya dah jual kini kau piti 50,000 seminggu mak alhamdulillah. Alhamdulillah taruh ceweknya. Dah dagingnya alhamdulillah tu. Alhamdulillah dan cari laki baru jalan itu kan. Alhamdulillah mak didapat hati aku di lapangan dadu aku mak apang hati awak. Mak. Awak macam itu. Pokoknya awak berumah tangga jangan sampai gara-gara itu awak mak. Kalau gara-gara itu awak bercakap gara-gara itu hancur awak laki bini, mangko di sinan terletak kualitas iman awak tadi itu. Oi, kena angin seneknya untuk ayo ndak ada lima nak kilo ada. Dari itulah Bapak Ibu nan palu kita jauhan sipai lo. Paci itu lagi si aku ambo lagi itu orang lopo setek lain apa ada mamak ko. Jangan tu Pak Lun. Tindak ya. Ambo je tadi menunggu-nunggu nak permisi keluar agak sudah berdua Pak Lun lah. Alah keluar sudah tadi. Tinggal dua lah ya. Lama cari tu orang lopo sing ini. Ya jadi mama pada suatu hari ada apa Haji. Pak Haji ko ama orang lah cukui denyo rukun Islam kalimulimuan Orang Pak Haji ko orang kayu gadang. Tuan tanah. Tuan tanah ko mak artinya orang kayu ko orang banyak tanah. Jadi bapak ibunya lah tua ko. Tiba orang lobo ko kabake Pak Haji ko. Pak Haji iyo. Dia lawih tanah Pak Haji Iu lawih sajauh-jauh matu memandang ke muka tu punya ambo mah. Kabalakang tak itu lo la panik matu macam liak laki jo-kijo matu macam liak itu tanah ambo je baru tu. Kasuo ke kida tak itu jo. De Pak Haji agi halambo Pak Haji kecil orang lobo tadi ko mah. Agilah kamu Pak Haji tanah Pak Haji na sambuah ko. Pak Haji ko yo mak nyo na palu nyo duya ko dolai nyo kamati na mula nyo yo kamu serakahan mah keceknya ko orang lobo tadi ko mah yo kamu serakahan ko mah orang lobo di takah tu mah ado peluang mata ko mah ba peluangnya yo Pak Haji ko yo ka masyarakat ko mah yo mana ka masyarakat ke Pak Haji kambo ko yo baraka Pak Haji serakahan kambo ko nan kecek orang lobo tadi ko mah orang minta sirakah batanyo kau orang nama gia sirakah barang kau kamagian buah serakah kau. Orang lobo tu takah tu mak. Aduh nak awak takah tu dah. Barang kau ke serakah kambo kau. Wahai Pak Haji, kau nak orang lah kayu kadang mak kini tu nyolah tua menunggu matinya lah. Kini kau takah itu dan kau wahai orang lobo. Takah engkau orang jalan tak di sana kini tu. Pijaklah dan kau tanah kau. Bara saro tapijak den kau ambo agihan sarolahnya ke engkau. Nang kecek orang Pak Haji ko mak. Kurang macam. Bara saro tapijak denyo. Bara saro talangkahan denyo. Tapijak denyo saro talangkahan denyo dia agihan Pak Haji ko selah kini. Awak modeko kini mama dipijak tanago kini dari siku ko. Wak bajalan kini ko selingkah surau ko. Tapi dawak tanah samanya selingkah suroko. Pak Haji ko tak kata keceknya kurang lobo tadi ko. Barang saro tapijak engkau, saro taro engkau langkahi, ambu agihan ke engkau. Cik Pak Haji ko mah. Kira-kira orang lobo ditekan Tuhan mak baagak wak. Orang lobo kan dia go kalihnya nama itu. Barang engkau agihan boko. Barang niu andaknya. Itu ndak baca tu nyo. Ayolah mama tagaklah orang sombuang tadi kurang lobo tadi ko cancak bajalan lah nyo jauh bajalan mak balari lah balari itu kan kencang mak tu saya sudah balari ko mak awi nyo orang lobo tadi ko lah jauh balari kan yo awi ya makna awi minum lah orang ko tadi sini ko yo makna kena aku macam Tuhan kau nyawa mak. Dah orang lobo tadi kau nyolah jauh apa jalan mak ya. Ala jauh apa jalan ni tintanya balari. Sudah balari kau tetap biawi. Anak kecil siaras, anak kecil orang lobo tadi kau minum lawak segini. Awi wak baru.
Anak kecil orang lobo ko mak minum lo wak lu bara lo abi wakatu dah wak. Ya tapi wak ya anak kecil panganannya ko mak. Anak kecil yang panganan barasia ko. Pi kecil panganan kumuannya nan lobo tadi ko. Awi lo minum lo wak lu kecil orang lobo ko. Bara lo abi wakatu dah wak minum. Bara lo tinggal tanah wak ko. Tu hanya taruh je lah. Yo lama. Awak awi ditahanannya asal lagi tanah banyak dapat awak. Awi dah tahu awi mak balari lo balik. Lah jauh berjalan lah jauh berlari. Sesudah awi mak tabik lo litak elai. Ba carwa ka dimakan ko ha. Nan kecil orang lobo tadi kemana dok makan ya. Ndak orang lobo tadi ke mak makasih Ulan lobo tadi makasih ke. Lo baca roelita gua. Anak kecil penganai kau tunggulah lo. Barantilah wak sengenek lo nang kecil pengananya mak penganai lo nyo. Barantilah wak sengenek lo mangkala wak sengenek lo lita wak rasai. Tadi awi nak tentu awi do. Kini wak lita yu lita wak gua mangkala wak sengenek lo kecil nyo. Kecil hati penganai lo nyo mak. Anak penganai buruaknya penganai lobo tadi kok makan lo wak lu. Bara tanah kerapik dah wak lai. Saya minta lu makan ko bara lu abi wakatu tu. Bara lu tinggal tanah dia wak tu. Tu hanya taruh je lalu. Awi nak tahu awi, litak indak tentu joli. Awi nak tentu awi, litak nak tentu joli tak mak batampuh je litaknya. Tu wak bahannya wak litak gua taruh je lah. Dari sang litak gua taruh mama. Bajalan dah jauh bajalan lah barari lo balik. Awi nak tahu awi litak nak tentu joli. Sampai nyo di ujung tanah pagi nak jauh tu mama tati lantang. Tati lantang karansangannya mama. Karansangan tu nya mama innalillahi wa inna ilaihi. Kiro-kiro bara dapik tanah di orang lobo tadi kolema. Lai dapik mama barasa dapik nyo sapaku buan. Dia tu mak. Dia lobo tu. Dia lobo tu mak. Awak kini ko dia awak mencari pitinan banyak. Tinggal nan lain dia awak. Awak kini ko mencari ko dunia. Tinggal akhirat dia awak. Ya mak. Nyu kini ko hidup di dunia keciknya untuk menyembah Allah Ta'ala. Kalau diturunkan dalam Al-Quran. Indah aku ciptakan manusia banyak korang. Ama-ama nak kena ciptanya Allah Ta'ala doh. Selain untuk menyembah kini awak lain di atas dunia. Awak dek saking lobonya awak kata dunia. Awak kungkuang dunia awak banyak-banyak. Sehingga tinggal akhirat awak. Dek dunia awak tinggal mengaji awak. Dek dunia awak tinggal sembahyang awak. Biarlah kita kehilangan sesuatu karena Allah. Daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Oh dia lawi gonya mama ada lawak ko nya ha. Iya lawak sama mai kata. Iya, dia lawak ko mak dia lawak ko ketinggal Allah Taala jawab biarlah nak lawak ke wak. Teluk dia mak Dia lawak ko mama ka jauh lo aja Allah Taala biarlah dak balawak lo ndak. Dia lawak ko lo anak mantan awak kana rako biarlah hindak. Biarlah kita hidup bahasa mak asal kita lain dakik jo. Nan bedo banama Allah hidup bahasa mulara kiranya jauh lo jo Allah Taala. Rasa ki payahku dapat pagi abi petang kiroe disuruh ndak lo sembahyang doh. Mak, kau doa takkan tu mak. Itu 2 kali benar rugi wak mak. Allah di dunia marasai, di akhirat kadarako badan tak campak. Lah mak 2 lopo. Yang terakhir ria. Ria sadu amal ibadah awak nak perlu kita sabit-sabit ke orang tu. Aja suawak ke orang nak perlu kita baca-baca tu mak. Ibadah awak nak perlu kita sabit-sabitan ke orang tu. Ada mak tu. Jadi kini bapak ibu kita peluan jelah diri awak. Awak nak do basalah dengku otak awak itu. Awak nak do berdosa dengku otak awak itu. Itu tunjuk tangan nama mak yang nak do berdosa sekolah. Anda suak salah ya kau. Bapak tu nak berdosa.
berdosa awak salah ya. Cintailah dosa awak tu. Kalau walai awak cintai, awak akui lo dosa awak tu lah. Ada ni berdosa. Dosa tu awak sedang tahu je Allah Ta'alanya. Ya. Ajalah dosa awak sedang tahu, awak sedang saja nan tahu jo Allah Ta'alanya mak. Jadi akui dosa awak. Kalau lah awak akui dosa awak jo Allah Ta'ala nak muah berurusan jawab. Tapi kalau ada dak tiwa, ada nak berdosa dah jawab. Dak pandu nak berdosa lain kau tu nak dak ada berdosa kau dah. Dak ada sekiranya berdosa dah. Atu bangi Allah Ta'ala tu mak. Jadi akui je lah kedosa awak yo berdosa Allah Ta'ala, kini kau akan minta ampun ke engkau Allah Ta'ala. Doanya jongku, nyo lah berdosa ku, nyo minta ampun lo belia. Sudah nyo tobat tu nyo berdosa lo liang ku. Ha do awak takkan tu mak. Lah sudahnya minta ampun ke Allah Ta'ala, nyo ulang lo dosa ku liang. Kan yo takkan tu mak, kita peluan je lah. Yang penting kalau berdosa awak, taruh awak minta ampun kepada Allah. Minta ampunnya lawak kepada Allah Ta'ala mak. Kalau lagi kita minta ampun kepada Allah Ta'ala sayang kawa. Kalau lah sayang Allah Ta'ala kawa, Allah Ta'ala muahlonya menganggap awak sebagai hambonyo mak. Awak pun lah dianggapnya Allah Ta'ala hambonyo mak. Kalau lah dianggapnya Allah Ta'ala hambonyo, nan elok awak selamat awak berpulang kepada Allah, masuk surga awak bapak ibu bersama-sama. Tidak awak tu mak. Jadi itulah Bapak Ibu kajian ke kita dengar di malam kini yo lamu mana rasanya maah ala lamu mama la mengantua ambo kini ko lalati la rasuah. Kira-kira mama sepanjang kajian yang ambo baca tadi itu ado nendak mengarati awak. Lai pengarati awak saudalahnya. Lai kita amalkan cuma InsyaAllah kita amalkan, kita selalu amalkan. Sekurang-kurangnya bersalawat awak tadi kepada Nabi Muhammad sehari semalam sebanyak sampai 10 kali. Atu pahalanya ku dibimbing oleh malaikat Jibril, tangan awak meniti yang mata siratan mustaqim. Dia giah talagu kau didoakan oleh malai, diringankan nanti ketika awak mati. Baakhir kira mama tu. Allah tolong mak sampai puluh tu lagi kabar siap awak kamalan tu. Mak itulah mama yang Nabi ambo sampaikan kabau kurik panyantun dua keduanya. Ari lalarui mato takkan tua bilo disambang dua kaji kita mak. Dah. Jadi itulah mama yang Nabi ambo sampaikan setiap kita lawikan, bukan ambo menunjuk majaya pak ibu, ambo membaca kaji seakan-akan itu untuk diri ambo terlebih dulu. Iaitunya kalau kita dengar kita bersama, mudah-mudahan yo tambah lanjut awak kita nak bersama nak ya pak ibu. Lai kira-kira kau amalan tu pak ibu. Kali lawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah. Kok gawa ambo minta ditimbang, kok dosa ambo ampun nalabiah. Bukan tamilang mengulampai tamilang pangali penguburan, bukan memilang ambotan dode pandai, membilang gunung untuk akan kita amalkan. Tungke amat galah diraju si taba balik dari pakan. Kok salah tepatlah ambo, kok bana sama kita amalkan. Sambah jo titah dari mului karangan hati sanubari, bari balabih kadituri, ampun jodilah pemanuhi. Atai-atai si menguatailah kambang bungo si tawa, walau tacacah jagui ke lantai, manusia basipai gawah. Marapati batalu hijau jatuh ke lantai pecah balah, luko nyuati bapak ibu bukan dek pisau, tapi degala tiak ujung lidah. Tiado gadiang yang tak rata, tiado manusia yang tak luput daripada kesalahan. Sepandai-pandai tupai menompek sekali-kali kagawa juo, harimau tak ada orang dek balangnya, gajah tak ada orang dek bila lainnya. Manusia tak ada orang jo cadia pinto sarato jo kayonyo. Nyampang kok tak jadi nampang kok tak jadi bapak ibu nan bakian. Salamu ambo disiko mulai ambo masuk suroko sampai ambo duduk sampai ambo disiko baru malam kini sampai sudah baikoh. Ko adonan manaruah dandam de bapak ibu ungku ko takarih bana mengaji kemah. Oh kada awak jenang ku jukianya mah. Oh ku malah lagu je tadi mah takkan tu amat. Oh ku nak boleh permisi wade ero mah kan orang tak tu ka lunak na nambo buka sikare ti bo de bapak ibu sorong ku kari je mah. Ku mahariat je mah.
Ko ado nan takai itu Bapak Ibu, tersinggung perasaan Bapak Ibu di ambo Bapak Ibu, itu ndak ambo inginkan. Sementara ambo dari rumah Bapak Ibu pergi mencari pahala kamari. Ambo ndak ingin ambo pulang beko membawa dosa mak. Dosongku ambo lah membuat orang sakit hati dan bukan berdosa ambo tu ndak lo ingin ambo menyapit dosa kamari do. Jadi sepanjang tadi itu Bapak Ibu, ambo meminta maaf dari lubuk hati dan paling dalam meminta maaf kepada kita nama samu. Ba ada kita basamu lai ka bagi maaf ambo ko Alhamdulillah ambo telah terlebih dahulu memaafkan bagi kita. You bersama-sama awak Bapak Ibu saling maaf memaafkan awak kita. Kalau maaflah dia gih, senanglah dalam hati, sajuklah dalam kira-kira. Bapak Ibu you ke pulang lai dari siko you dakiknya. Ambo pulang you dari jauh ke Sungai Sari Bapak Ibu. Selamat nan tinggal, selamat nan pulang. Akhir kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.